Labi di jangan tenang ring pangobakten panyak-panyak duwene mangko sami. Semuanya ngaterang ayar ngangan palung cokori dewa. Sing jemare jani dogen pangobakten panyak lah buka. Boleh malah tugas do raja dewa dene nyenang pinatos suamin gelah. Dapatlah subegegi. Pengabden lah sing jadi ler. Mogori wastu kayang kawekas buka kene pangobakten panyak lah. Marka pinampuri sinuraja. Ratu dagong dia. Wentene ipun dipanyak subakti rengangan palungo cokor dewa. Duaning palungo cokor dewa eleng rengi panyak. Nike ngawin nang ipanya nentan-nentan purun. Sing nyanang kesangat nang pesan. Pas semedonan gelah. Nemo wetulitase kencang. Tonen dari jingaken gelah. Loh mirip subada nyanggu tawi nyapu. Nentan wentan. Mana wedo wentan pialangan digereng margi. Mau jatuh. Mame danglo gro matur sisip ratu ibu agung. Menawi te ibu eling sikian titiang. Tengok diang ibu ngesap. Idewa putrani ibu litase kencang. Ajen idewane sing siden agingen pinunasi pun nak kengken undok ning. Wanten aksamaya ajin titiang. Riantukan ring puri wenten pepakeman agung. Punika mahawanan ajin titiang ngutus sekian titiang. Mangno pedang tangkir ini. Semalih titiang taler menet pesan. Mangno nanen titiang tangkir ini. Mangken dumon ratu dogong putra. Nyelagi di titiang matur. Puniki pasapu sira. Pengiring itu agung gede. Pengabeh itu. Oh penyerwanan ini. Benak li. Sini uno karo. Di subanet latak-latak kang tiang. Uleng sebang beli kenapa tiang narko. Sina beli bedak. Mapan mejalan beli jong. Nah. Yan gitu beli lakar sedoh tiang na beli. Aduh, lah keles bulunya nyen lo. Sing jo gitu beli lakar kenang tiang kopi. Nah, semua beli. Nah neng, benah masih buka gitu. Iya diaston aja nih dewane sing sidang ngerawen karyan ibu. Subuh jadi dewa masih ke batu sing benah di depan mana. Di subani dewa ada di purin ibu tadi. Dewa dewa cara anak. Kengken jadi itu dipuritase kencana dewa pangsido gitu. Paling melah. Jalan barangin karyan ibu. Pangsida ibu, karyan ibu ke jani deh. Nyujur nih badan kesukertani kang jaga. Rauh titiang meriki gumanti jaging aturan ayah. Wahyu dian mikun sekala bakti titiang rim. Nasuk semu paman. Di subane ada di puren gelah masih. Seng nyanang paman kimut, seng nyanang paman lak. Jalan sendiri di puren gelah ngaturang ayah. Beli. Apin banget dan busung bekeso mentro bisa ngulah tipat toh. Lo bisa ngulah tipat nen ulah tipate. Iya ngalih mau nak keluarin tiang nguruk kan lewat tiang mau. Menjadi tiang men. Tiang sang bisa masa ngulah tipat. Ya menjadi kau di dolar yo ren ngurukin ya. Di dolar bisa ya mau. Sedang lu mah. Kan udah nggak tipan lo. Sing bisa tiang ngulah tipat nih. Lo sing bisa nggak tipan? Tiang sang bisa ngulah tipat. Ini perakan balik TV dan kayak ini. Manto luang-luang. Enak aja nih nggak tipan lo. Beli bisa beli. Aduh macam-macam tipat di bisa. Tipat apa berada nih? Liu ada tipat pakuan, tipat yuyu, tipat udang, tipat lindung, mau genap ada. Sana nunggu petang micir ada tipat. Liu ada tipat. Liu. Ini paling Ane alo. paling alo. Ajen marah Tipat apa pelajaran beli? Main. Ada yang paling alo. Tipat lindung, namanya tipat lindung. Omet yang nengok nih. Loh, ini yang kena sini sekarang.
terus nih. Bisa jalanan ini. Terus Bida. Oh bisa kene kan? Kalau dia kan terus itu beli. Asal nggak melajah pasti bisa. Kawakan kene kan di Pati dong mah iki bisa. Kadang di mana Nanti kadang. halusan mau. Halo nih dong. Kalau mau petang jadi untungan ini, mau petang lo. Lo nih, stres dong. Oh, Lu nanti Pati lena beli. saya kangen di Palindung. Patalo, Di Patalo. yang di Patalo, song dah dua. Mun yang di Patalo tuh di Jitongosnya beli. Di song jet bebeknya nggak? Ya kalau bebek. Bebek. Song Song dua. dua tumpukang song nih. Ane ngelenteng ke lepas. Dan dua yang lenteng. Kan berdua jangan song masih berebut. Mun di Jitongosnya nanti. Ini song nih. Ini main lapang dong. Hah? Nyet. Beli dolar. Beli dolar model. Lu agong nak pulas. Wisik tuh dong akan Oke. gua betul. Alar, lu agong ci pulas, cai marah mu kolam. Jangan. Ken caranya ngomong sama. Lepas anak lo. Oh, Yang di tiang bidan gua sekali kurenannya tuh nah. oh, Magening tuh. kening apa? Kening napin atas. Dia apa kawan? Atas. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Anak-anak mengasuh dulu menyanyi. Ada nggak kalau masalah lo Garuda Pancasila? Kening apa? Anyen ngelaragone lempung. Anyen ngelabang kyange ramping. Ini ramping. Anyen ngelamuone nyampuang. Anyen ngelasusune nyake. Kokek. Rambut dem-dem turin sama kadime geram-ram diriin. Iya pasti sungguh-sungguh menggending ya. Tak di desa dia bisa menggending. Maman kan ada di desa apa keren sih? Tapi Sotong metambus. lasan mah kukus. Yang di kota len cap cahe, siang ada cap cahe, cap jempol. Kok Engken. yen montor raos ni beli dolar sing mau jengah. Kati ragau leng di pegunungan. Mekejang bana nyamat. Ne jani ya diasun di puri. Do mau kimut edengan kebisan mau. Tuh diang mau oren lo nah. Kadang bos yang petang kebanyak. Menjugjak. Kajian tunut runi ini megendeng metemang. Mau wiramo jadi bedengan mau. Gitu. Hanyen ngalah bunga tebal. Nah, bungut atuna orang tebal. Bungut sini tebal. Ya, Bungut sini tebal. bungut ya. Ah. Nggih. Hanyen ngalah basange gede hae. Hanyen ngalah kulete selam. Mekejang tecang lah. Ngaku ya tahu diri. Yen lodot ngerasa yang beli ngelah barang gede. Ilo gadung Ini namanya putih cantik seperti bulan setiap saat nyulam kerjanya. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8. dan singsi. Oke. 1, 2, 3, 4 siapa cepat dia dapat adekku sayang. Menyanyikan lagu ini untukmu. Ku tak lupa pada ayah bundamu, sayangku, sayangku. Kuku, ada 5.
Geningan nik. Kene pelih gitu, pelih cim kening nih. Nih tiang gening. Kening apa kening cim? Geningan ini danau. Nya mana gitu? Ini beli legian. Ini di kaset-kaset itu. Nggih. Idano Widi Widiano dah. Idano Widi Widiano. Widiano. Widi Widiano. Ah, seorang anu nak danau. Cuma kejang menawan. Agak dingah ya nih. Bilang petang beli pragat maki temen. Empok pungan adine nenadang kemah. Galang gamblang kena bali manyumpangan. Saud layu belinya demi kukui. Alah silo kanti malai bensangan. Menata kentisan ida baline. Bangang-bangang kena hengan hangjani. Beli dolar daja beli gorgal ditya. Lagi bungan dityange. Bang sing pocol beli menek mengangsehan. Bungan dityang berada di Boli lacur yeneng menek sing nyidayang. Budi ngangget cuan beline kecokan. Ken makobor beli warung ulah paspor. Weh, tak kampet paspor. Ya, Kampet. jada jelema lah kampin. Gendenge itu gendenge. Biar genenge kita yang raga dot mekebar negakin kapal terbang harus ngelah paspor. Aman sing ngelah paspor mekebar. Nyak-nyakan mekebar nega ke kapal terbang ulung lah sih. Mau kerado kang bangke ya. Lengah nih. Beli Petro, Yang kayak ini. pi kepupungan mirip beli maro bangun tuh. Waduh, Terus melaip, mai pangman milu megening. Asing jam milu megending pas dua-duaan. Cacing ada yang ulung-ulungan. Asal ngelebek sikat nes nih. Sikat. Ya, Sikat. oh ada izin sikat mana? Banget. Banget. Orang yang mau berayane jendot di talon bang. Si mau kayak kalakon. Amat panas pasang dong.
Enak oh, enak oh. Yang iyain aja mau. Aduh, Bang. Johanna. Johanna. Itu man di belakang kemana pun. Johanna. Terus ke jalan-jalan awak kemana pun gitu. Dalamnya begitu mau. Beli Pedro. Main nak beli. Orang kan. Main nak pakai dia. Ini anaknya mah. Beli Pedro. Main aku. Orang mancing nih. Sing yo gitu nya manjing. Wis lu kok kene yang leh bener gitu nya kati manjing. Nak kengkeng beli. Nah, ken tadi gila-gila gitu. Ne nyonyo ne. Ken. Dene kene yang. Daerah rawan. Sing tadi gisi dia. Cepet eta anake. Ngejek seret. Beli. Kene. Sing medayo saja dia. Kene. Kita melasan gendeng beline. Rasa kedahut sing kena tiangan tinggal gendeng beline beli. Wih, gening ini. Bener. Sing cek tumen jani to. Amun sing eloh cek beli sing ten megendingan sing. Tadi gitu. Beli nak melajah megendingan di WC to. Ulian di WC beli melajah gitu melah nih. Tong tawang lo. Iki carane megendingan. Mun kengkeng cara megendeng tuh. Bukan ngapa itu gitu. Nak mesedan suarane. Boy. Pek itu kan suara lu adene gitu. Bergema adene suarane gitu. Yang gitu tuh yang melasan gendeng. Lu gitu. Beli. Kene. Angkat beli nyatet kok. Anang agat teh. Tiang nih busa. Busang iki. Harus angin dodok gede. Oh, togong gede ngarsang. Buku dan Bener. menluk kan. Tiang senyak. Hah? Singnya. Sing. Tadi cek ini lengah ya dia. Ye. Ada bener anak ngelemesin jangan nang ibu Beli. Hah? Yang rumah saya kapan dewek jenis nutut yang belajar pau kodang. Nudon aja yang pendewekan. Bener. Kena lo kan? Tiang senyak. Apa? Sekam tiang senyak beli. Singnya. Sing. Nah dosa. Nanti deh. Nanti mau Beli pulang tangkap. Sih kan coba, jangan nyoba. Hei. Lelipan je. Lo lipan ibu doang. Pojok ibu. Bocok ibu. Adik, tiang orang di gitu. Menyet. Nak beli nih Kang. Nyerah tuh. Cai, Pak. Kada jenis dia. Udian tuh sangat dangsa. Beli Pedro. Kengken nih. Tiang gitu masih. Gitu kengken nih. Tiang lemasnya marah kan di dolar. Sing ada gitu. Ini sih ngaku. Sing ada gitu. Hah? Cang sing ada ngelemesin iyo. Man? Iyo ngelemesin cang ada. Iya, madeng ngarang. Jangan saksen itu. Ah, ada kukunya tuh. Man lo kengken. Lo kena lo kengken. Tiang senyak kan ya. Enak hangat yang marah lemasnya igal enak gendengan tiang senyak. 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 Ja apa badeng lengah dah ini. Ah, adik Jadi gitu. kini ulahang antenang bener ibuna jaki dolar. Nyanan beka jumah itu nyanan cang aja pules. Bener bang lah panak dolar udah ngotonin. Kan panak gotong royong. Ada mah. Mawas diri. Beli kok hijau beli. Beli jok nongosin. Dan nak tiang kalian beli. Asik. Beli tiang. Nah, jadi pembela beci. Nyaru cia. Cacak nasna. Pal gitu. Beli. Begini. Itu nyaku.